Pazite, ja sam bio član ratnog predsjedništva opštine Srebrenica. 1993. godine dogovor UNPROFOR, srpska strana, je nas prebacila i dogovor sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem prebacili u Sarajevo, jedan pregovarački tim koji je bio, u kojem sam ja bio, kao načelnik stanice javne bezbednosti Srebrenica, sam po formaciji pripadao članu ratnog predsjedništva i mi smo došli, na tom se filmu vidi naša delegacija koja je bio sve od učesnika i možete sa njima razgovarati. On će vam to nas samo priznati, vjerovatno ljudi nemaju hrabrosti ili volje da to kažu javno. Mi smo se zaprepastili, ja nijednu riječ tamo ne negiram, mi smo se zaprepastili kad je rečeno nama od strane predsjednika Alije Izetbegovića da traži od njega Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, citiram, četnici u Srebrenicu, da izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske snage diljem Bosne i Hercegovine. Vjerovatno vi, moje kolege su bili bezumljene, bilo im je teško i danas je ovo kad ja slušam narod, građani, kad budu gledali ovu emisiju, sigurno će, neće moći povjerovati, pazite stvar, da neko traži. Ja nisam rekao da je to Alija prihvatio. On je rekao da mu to Clinton nudi. Ja sam uspio kajem, jesi ti lud, ko će dati jedno, i ti na klanje, ti ne ideš nešto, šta će biti sa mnom sutra. Ali pak na neki način ste... Pa morao sam reagovati, pazite, ne mogu da dođem sebi, znači ja sam reagovao. Bilo je tu priča, dijaloga i poslije toga je bilo, imam drugi prijedlog, ponudu, ne prijedlog, izvinjavam se, ponudu, zamjenu Srebrenice i Vogošći. Onda su i drugi rekli u glas, predsjedniče, niste nas trebali zvati ako ste nas zvali na svršen čin, jer se mi ne možemo tamo vratiti. Ko ima pravo da raspravlja o zamjeni teritorija? Nismo pitali građane, jel? Nismo sproveli nikav referendum, nismo imali. Tako da je bilo tu dosta zapetljanih stvari, ali pazite jednu stvar. Tada to nismo mi prihvatili. Išao sam ja na negdje ispiranje mozga, to ćemo moći drugom prilikom, nemam ja straha. Kod koga? Pa dobro, reći vam drugom prilikom. A zašto nije sada prilika? Pa da kažem jednu stvar, reći vam na kraju. Zašto nije prilika? Mnogo ljudi koji žive na ovim prostorima sebe smatraju demokratama, smatraju se ljudima od nekog autoriteta i ugleda. Međutim, ja kao osoba kojim sam preživio mnogo, ne bih želio nikom da preživi ono što sam ja preživio, sebe smatraju predstavnicima vjere, predstavnicima, bilo to u srpskom narodu, bilo u muslimanskom, u katoličkom svijetu. Ako oni kažu, ako ne misliš što oni misle, onda nisi pripadnik tog naroda, nisi pripadnik te vjere, ti si osuđen. Danas je ovaj dobar, sutra je onaj, prekosutra je onaj. To izlazi iz okvira vjeri. Mnogo sam ja, poznajem te stvari. Malo konkretno. Pa evo, ne morate to, da vam kažem jednu stvar. Evo, doću možda na to. Išao sam ja na ispiranje mozga i tamo je rečeno da treba da to prihvatim, treba da ostanem iza delegacije. Ja sam mislio, mili Bože, a što treba ja da ostanem? Kad sam došao u Holiday Inn, Suljo Hasanović je bio u toj delegaciji, on je sad u Holandiji, radio je sekretarijatu Narodne odbrane, a malo je mucao. Kaže meni, znaš šta, ti treba da ostaniš, kaže, u Sarajevu. Ja sam onako policijski, otkud ti znaš? Ja ga malo štresim ga ja. Pa eto, mi smo se dogovorili. Šta mi je odmah prošlo kroz glavu? Da ja treba da ostanem, evo, ja sam tvrd orah, neću prihvatiti, a evo, oni će tamo narodu reći da sam ja
to ostao da pregovaram, ja sam to prihvatio, pa će me, jel, onda to je moja kombinacija, pazite, ovo ne kažem da je tako, ovo sad, da će onda snajper pogoditi s brda, jer nema mene živog, ne mogu više pričati, ali prihvatio sam ja nešto. Jer sam ja bio najveći protivnik tog prijedloga. Spavao sam u sobi sa Salhom Ademovićem, Salhović Ademom, pri mene Adem, koji je bio tada načelnik opštine i ja sam rekao, ja idem za Srebrenicu, ja idem tamo u ono bure, ali ja ne ostajem u Sarajevu. On je bio u generalštabu armije BiH. Ja sam on imali na samom priču i on mi je zaplakao i udario rukom o staklo. I kaj, Hakija, Srebrenica je prodata. Moj Ibrahim Tepić je nakon pada Srebrenice uskoro umro. Ovdje u Sarajevu. Umro je jer je izgubio 3 brata i 2 bratića. 3 bratića. Od svakog brata po jednog sina. Nisu uzeli oružje. I ja smo neke stvari pričali, nema čovjeka da može to sada potvrditi i ne bi želio da to bude čula, kazala i prelamanje. I hoću da kažem ovo druga stvar. Da dolazi 95. godina, Srebrenica je zaštićena zona, demilitarizovana zona, dolazi 95. godina, Srbi prave ofanzivu na Srebrenicu. Probamo tamo raditi sa Umproforom nešto, tamo, vamo, gore, dole, ne ide to ništa. I onda smo obavijestili, tražili da se javi donijeli odluku. 10. ujutru u 5 sati, Osman Suljić je bio predsjednik opštine i znači ratno predsjedništvo je donijelo odluku da se upozna predsjednik Alija Izetbegović o stanju u Srebrenici. Mi smo predvidjeli pad Srebrenici. Ujutru je nazvan radio stanicom, on je tražio se Haris Silajdžić provudi. Haris Silajdžić je odbio tamo da neće da govori. I onda smo mi rekli, ako ko izađe živ iz Srebrenice, da će njih dvojicu ubiti. Probudili su predsjednika i on je ustao i razgovarao je sa Osmanom Suljićem. Otvoren je bio razgovor, nije bilo šifrovan ništa više, to je kraj bio svega. Da predsjedniče, probat ću citirati Osmana Suljića, živ je čovjek. Predsjedniče, probajte spasiti žene, djecu i starce, a vojno sposobni ko za njih brini, ako će sami nek se brane, nek radi što hoće i tako dalje. Predsjednik je tada rekao, nemojte se skirati, za 2 sata izdržite, bit će sve u redu. To je bilo 10. ujutru u 5 sati. 11. u 1:30 popodne je Srebrenica pala. Ali se više nikad nije mogao dobiti niko. Ni u generalštabu, ni Alija Izetbegović, nego su sjeli i otišli u Zenicu da raspravljaju ko će zamijeniti Ganića koji je doživio saobraćajnu nesreću, a u Srebrenici se vrši pokolj. Šta moja glava sad, ovo sad ja razmišljam. Možda nije mogao da gleda, možda ga je neko pritisnuo, možda je to ponova ta kombinacija, nije mogao da gleda, da sluša vapaj. A možda su stanovnici, svi vi bili svjesno žrtvovani. Da. Jedna od tezi ovog filma i ono na čemu se insistirao, jer se bavio kao događajima do 11. jula, jeste da je grupa naoružanih Srebreničana pod komandom Nasera Orića svojim akcijama izvan zone uzrokovala da zajednica reaguje ili ne reaguje kako treba i sve ono što će se kasnije dešavati. Ja kao član predsjedništva nisam znao da je došla naredba. Otišli su, to je tajno otišlo se. Nije to bila neka akcija. To je 2-3 grupe kod diverzanata. Kasnije ću ja to saznati. Ja sam postavljao pitanja predsjedništvu ko je vama dozvolio da idete gore. Nije tu bio Nasir. To nije bilo Nasir. Tu je bio Ramiz Bećirević, njegov zamjenik. A Nasir je već bio u federaciji, pod kontrolom armije BiH vojsku. Kaže Ramiz, sad mi je to teško govoriti, čovjek je mrtav, znate.
kaže Ramiz, dobio sam naredbu od generala štaba da idemo. Kako ti to general štab da kaže, ovdje ti na društveno političkoj zajednici Srebrenici ovdje koja je demilitarizovana zona, evo, išao si da praviš probleme tamo. Nije to bila neka akcija. To je bilo, kaže, išli smo da pomognemo Sarajevu, da se Sarajevo deblokira, hvatite mi i Srebrenici. To govorimo godinama. Ne, pa govorim ja to. Dobro, to su možda neki izazovi koje je neko namjerno režiru. Nemojte paziti, jer znajući nešto o ovom ratu, nije moglo da se dogodi da ti ljudi naprave nekog problema da bi se deblokiralo lakše Sarajevo. Pazite jednu stvar. Bilo je gore na Bjelašnici, koliko je bilo hiljada... Priča je o eventualnim ratnim zločinima. Pa ne, to šta je bilo tamo ja to ne znam. To mogu ljudi pričati koji su učestvovali. Pazite, nemojte, ja mogu počula kazala. Ja pričam sve ono što ja pričam, ovo što sam ja učestvovao, što ja znam. Prema tome, ovo što su oni išli, tamo o tome se znade i to nije to neka sa presobom čiste. Tačan. Samo još niste spremni da pričate ko vam je isprao mozak. Nije meni niko isprao mozak, nego probali su da isperu i nije moglo. Meni se teško pere mozak. Nudili su mi para na Kozlovcu. Ko je nudio? Ko je pokušao? Ima tu, jedan dan je došao gospodin Alija Hasić sa službenim vozilom i rekao mi da me predsjednik Izetbegović želi biti na Kozlovcu i došao, odvezao me gore. Imali smo razgovor jedno 3,5 sata, da on to mora uraditi. Ali mi je žao da govorim o čovjeku kojeg nema, to sam prije govorio dok je on bio živ. Koja je cijena bila? Nemojte, nije rešutnije, nema, nisam dobio ništa, jer ja sam to rekao predsjedniku, ja bi dobio vakcinu koja bi me 7 dana ubila. Ja sam čovjek koji nisam potkupljiv, nikada niko nije potkupio. Gospodine Meholić, gostali ste jedno, pričali smo o problemima povratnika, evo sada smo se vratili na ratna dešavanja, nadam se da će treći put biti o nekim lijepim stvarima iz Srebrenice. Ja, ne samo iz Srebrenice, meni je žao što je Srebrenica tako zloupotrebljena, da je svi zloupotrebljavaju. Ovo nije namjera da nikoga ja ljagam, nego da shvatite ljudi da moramo shvatiti da trebamo biti skupa, da smo mi djeca jednog Boga, ako ko vjeruje u Boga, da poštujemo jedni druge i da živimo i da gledamo u budućnost radi omladine, radi mene i ne treba. Slažemo se. Hvala na gostovanju. Hvala vam.